أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته musidɓe an julɓe teddirɓe l'islam ɓawon yettude o bajjo seniɗo wawɗo mo ronkata ɗum ko allahu subhanahu wa ta'ala du'ano ɓurnaɗo tagi fongo muhammadu sallllahu alayhi wa sallam kanko e ɓeygure makko ne fof e sahabaɓe makko e kala wonɗo e lawol ɓeɗo musidɗo moɗon abdallah diallo bruxelles salmini on salminago dina salminago l'islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna yo allah waɗu en fof meɗen jeeyaɓe yimɓe aljanna neniraɓe tedduɓe e babiraɓe e ceernoɓe en fotti hande kadi ka page meɗen facebook lawol kisal ɗo fi alluwal meɗen sumayengal ka duɗal ahlu sunna wal jamaa inchallahu no wowiri noon e sumayeje ɗen fof haray en foduno hande en yewtay seeɗa e gurdanne laaɗo sallllahu alayhi wa sallam kono lil asafi shadid en yiltidira e darson wattirenmo ko arata si moyowo o muuyi hande en yewtay ɗo landal ko tawata hino lande sono be sono ko tawata julɗo be no haani andugol ɗum ngal landal ɗo ngal hato jina hay tawata fi en waɗu yewtere spécial fi muɗum ɓay ko tawata yo allah dandu julɗo tawata ha ɗiɗo tabitaka hoore makko ɗum ɗo mo be meɗen no haani andugol ɗum ɗo yoraka salo makko o manitora ɗum ɗo wano o manitori inde ɓeygu makko nden o manditora ɗum ɗo wano o manditori inde moodi makko nden o manditora ɗe toɓɓe ɗo wano o manditori inde ɓiɗɗo makko dikkor makko ma ɓiɓɓe makko ɓen fuu o manditora ɗum ɗo wano o manditori noon numéro compte makko on code banque makko on carte banque makko on hara ko non woni ko o manditori o manditora ɗum ɗo wano mone mo o waɗa hara o ronkuyo iwka ɓernde makko o manitora ɗum ɗo wano o manitori welo ngo o waɗana hara o ronko yeggitugol ni goɗɗo hani manitorde ɗum ɗo ko honɗum woni ɗum ko tugale islamu ɗen e tugale imanu ɗen e tugale ihsan ɗen e martabaji ɗin e martabaji dina ɗin tugale l'islam hino mari tugale joyi hiɗa hani manditade ɗen musidɗo julɗo tedduɗo a wawata mahude suudu hara waɗari sobas ma sobas ma wata wonde suudu ndun immo hara ndu mara tugale islam ko ɗe jowi tugale imanu kadi ɗen ɗon ko ɗe jeego amma tugalal ihsanu ngal ɗon ko ngal gotal pet ko ɗeɗo yewteten ɗo ko ɓuri e yawude e nder mintaji 15 simoyowo muuyi miɗo toro allah yo allah waɗu yewtere anden hara ko sabi allah woni komi yewtiri miɗo toro allah hara ko allah fi allah wonɗon e darirde feƴƴiniroyon kadi le wajihillah si kay woodi nafitorɗo ɗum ɗo haray ko immorde allah subhanahu wa ta'ala si tawi mi wopi e muɗum haray miɗo tori yaafuya musidɓe julɓe tedduɓe l'islamu on hino mari tugale jowi tugalal aranal ngal ko ya seedo wondema ala reweteɗo si wona allah muhammadu ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ala reweteɗo e gonga hara nafa rewɗo o lorra mo rewari si wona allah muhammadu ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam woni tugalal aranal ngal ɗiɗa ɓangal ko ya ñiiɓo e julde tata ɓangal ko ya ittu zakka naya ɓangal ko ya hooru lewru suumaye jowa ɓunɗum ko ya hajjoy ka suudu allah kaaba hormantendu makka si a heɓi feere neɗɗo fof neɗɗo no haani manditade ɗe tugale ɗo joyi mi fillitoɗe aranal ngal ko ya seedo wondema ala reweteɗo si wona allah muhammadu ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗiɗa ɓangal ko ya ñiiɓo e julde tammangal ko ya ittu zakka naya ɓangal ko ya hooru lewru suumaye jowa ɓangal ko ya hajjoy sa heɓi feere iwen ɗon aren tugale imanu ɗen ɗen ɗon ko ɗe jeego si innama martabaji ɗin ka dina ɗin ko ɗi tati martaba nan ko l'islam martaba ɗiɗa ɓon ko iman martaba tammon ko ihsan joni en wowli l'islam on e tugale makko ɗen hiɗen arande imanu on kankade tugale makko ɗen imanu on ko tugale jeego mari aranal ngal ko honɗum ko nde gomɗinta allah allah noon laysa ka mislihi shay sifa makko ala ko ya gomɗinmo a yi'arimo si a rewi allah noon a yi'oyemo ko aljanna yo allah holloy en allah
kala natoyɗo aljanna o yi o yehi Allah wana goɗɗo yirata lewru ñande 14 mayru. ɗum hino selli e mazhabu ahli sunna wal jamaa. tugalal arnal ngal ko an tu'mina billahi wa malaikatihi, gomɗina kadi malaikaɓe makko ɓen. malaika non goto andano ɗum foti, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. hay goto andano malaika fotata si wona kanko Allah taguɗo malaika. woni ɗiɗi, wa malaikati wa kutubihi, gomɗina kadi defte ɗe Allah tippini ɗen. defte ɗe o tippini ɗen ko ɓuri sellude jiccude ko defte 5. hino ton ko wiyete suhuf Ibrahim, hino ton ko wiyete tawrat tippi nden e annabi Musa, hino ton zabur tippinde nden e annabi Daud, hino ton injil tippinde nden e annabi Isa alayhi salam, hino ton alqur'anul karim tippinde nden e Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. manditoɗa ɗum ɗo kadi sa lannama ko defte jelu tippi inna ko 5 ma 6. sa ƴetti suhufu Musa on ha gayna a ƴetti tawrat on woni e 6. kono sa ƴetti tun suhufu Musa Ibrahim on ɗo wi'a 2. ƴetta tawreta tippine nden annabi Musa woni 2. ƴetta zabur on tippine nden annabi Dawuda woni 3. ƴetta injila on tippine nden e annabi Isa woni 4. e alqur'anul karim tippine nden e Muhammadu alayhi wa ala nabiyina afdalu salatu wassalam. ɗo woni 5 ko ɗe defte ɗo woni ko tippi. julɗo fuu no hani manditade ɗeɗo. si ɗum ɗon timmi tugale ɗen wa kutubihi wa rusulihi e nulaɓe ɓen. nulaɓe ɓen ko ɓe guluje 124 124,000 hakkunde nulaɗo e annabajo. ko ɓe 124,000 guluje 124. kala nulaɗo ko annabajo, kono wona kala nulaɗo ko annabajo, kono wona kala annabajo woni nelaɗo. ko sennidiri annabajo e nelaɗo, annabajo on o heɓi wahyu immorde ka Allah, kono o jonnaka deftere, o nulaka kadi yo yottino e yimɓe ɓen sina ɓeygure makko nden. oɗo ko annabajo. amma non nelaɗo ko wiyete oɗo ko nelaɗo, ko wahyu on ari e makko, deftere tippinama e makko, ma ɗeri ari e makko, o nulama kadi e yimɓe yo yottinoy kadi e ɓen ɗon. ko ɗo wiyete nelaɗo. joni noon nulaɓe ɓen ɓeɗo sen itti en inni hakkunde annaba e nulaɓe ɓe fuu sen hawtidiri ko ɓe guluje 124 124,000. sen ƴetti noon e nder on 124,000 haray nulaɓe ɓen ko ɓe 313 313. e nder 313 on 313 ko ɓe 25 ko ɓen non Allah yeeti en inɗe muɗum ka nder alqur'ana. e nder ɓen 25 ko jowo ɓuri e moƴƴude wiyete ɓen ulul azmi. e nder ɓen jowo kadi ko goto ɓuri e moƴƴude ko annabajo on nulaɗo e meɗen Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. joni noon mi yiltito seeɗa 25 ɓe Allah yewti fi muɗum ɓen ka nder alqur'an. ko hombo e hombo. go'o ko baben men Adam alayhi salam. ɗiɗaɓo on ko annabi Idris alayhi salam. tammo on ko annabi Nuhu alayhi salam. nayaɓo on ko annabi Hud alayhi salam. jowaɓo on ko annabi Salih alayhi salam. jeegaɓo on ko annabi Ibrahim alayhi salam. jeeɗiɗaɓo on ko annabi Lut alayhi salam. jeetataɓo on ko annabi Ismail alayhi salam. jeenayaɓo on ko annabi Ishaq alayhi salam. sappaɓo on ko annabi Yusuf alayhi salam. sappo e go'aɓo on ko Yusuf alayhi salam. mi diwi taw sappaɓo on ko annabi Yaqub alayhi salam. sappo e go'aɓo on ko annabi Yusuf alayhi salam. sappo e ɗiɗaɓo on ko annabi Shu'aib alayhi salam. sappo e tataɓo on ko annabi Ayyub alayhi salam. sappo e nayaɓo on ko Zulkifli alayhi salam. oɗo ko annabajo. sappo e jowaɓo on ko annabi Musa alayhi salam. sappo e jeegaɓo on ko annabi Harun alayhi salam. sappo e jeeɗɗaɓo on ko annabi Dawud alayhi salam.
sappo e jeetataɓo on ko annabi suleyman alayhi salam, sappo e jeenaɓo on ko annabi ilyas alayhi salam, nogay e go'aɓo on ko annabi alyasa alayhi salam, nogay e ɗiɗaɓo on ko annabi yunus alayhi salam, nogay e tataɓa on ko annabi zakariya alayhi salam, nogay e ɗiɗaɓo on woni annabi zakariya alayhi salam, nogay e nayaɓo on ko annabi yahya alayhi salam, nogay e nayaɓo on ko annabi isa alayhi salam, mi faljika limugol, e nogay e jowaɓo on e sakkitiɗo on e ɓurɗo moƴƴude on ko muhammadu alayhi salam sallallahu alayhi wa sallam. ko ɓeɗo nogay e jowo allah subhanahu wa ta'ala janti inɗe muɗum ka nder alqur'ana e hakkunde annabaɓe ɓen e nulaɓe ɓen. ɓe nogay e jowaɓo mi fuɗɗitoɓe ko adam, idris, nuh, hud, salih, ibrahim, lut, ismail, ishaq, yaqub, yusuf, shu'aib, ayyub, zulkifli, musa, harun, dawud, suleyman, ilyas, alyasa, yunus, zakariya, yahya, isa, muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. ɗo woni nogay e jowo. haray ko ɓeɗo allah subhanahu wa ta'ala woni ko jantani en ka nder deftere makko. joni ɗo ko wonno ɗen kaka tugale imanu en wowlino ko nde gomɗinta allah e malaikaɓe makko ɓen e defte ɓen e nulaɓe ɓen. si ɗum ɗon feƴƴi wal yawmil akhiri e ñalande sakkitinde gomɗina kodduriye gomɗina afwan ñalande sakkitinde wondema no wodi ñalande wiyetende ñalande dargal. sa mayiɗo allah immintinoyte nden ñande fiyo yoɓe joddi golle ma ko golluɗa kon e hoore o aduna. si tawi koko moƴƴi hetta ko moƴƴi, si tawi kadi ko axe muɗum kadi a felata hay e goto si wona hoorema. ko ɗum woni ñalande dargal. gomɗingol ñalande dargal ɗum haray ko wajib. tugalal jeegaɓal ngal e tugale imanu ɗen ko an tu'mina bil qadari, ko nde gomɗinta kodduriye on o welumawo o mettumawo, o moƴƴiwo o boniwo, o haaɗiwo o rijjiwo o lammiwo. koddira wondema hay hunde wawama heɓude si wona ko immori allah subhanahu wa ta'ala, hay hunde a wawa heɓude sina ko immori ka allah subhanahu wa ta'ala. gomɗina wondema si tawi mofte ɗen fop adiɓe e sakkitiɓe ɓe moɓodiri fi lorrugol ma, tawi allah subhanahu wa ta'ala hoddirano ɗum ɗo wawa latade. si tawi ɓe fof ɓe moɓodiri kadi fiyoɓe nafe hunde nde allah subhanahu wa ta'ala hoddirano o windano, ɗum ɗon kadi ɓe wawama nafude. haray ɗeri kuuɗe yorino karambi ɗin ɗi ɓantama. si ɗum ɗon feƴƴi sakkitora ɗum ko honnon ko al ihsan, ko moƴƴingol, ko ɗum woni tugalal sakkitoral ngal e martabaji dina ɗin. haray ɗum moƴƴingol ngol ko tugalal gotal pettu woni ko jogi. ko hongal woni ngal ko nde rewirta allah wasi tawi hiɗa rentimo, an ta'budallaha ka annaka tara. rewira allah wasi tawi hiɗa rentimo. si tawi patron on ari dari ke yeeso maɗa hiɗa gollude, no moƴƴinirta ɗon golle maɗe non andu ko noon siɗa rewde allah, allah haray himo yeeso ma. fa in lam takun tarahu, si tawi noon an arentamo, fa innahu yaraka, andu allah pellet kanko haray mo sutima e nder golle ko wonɗa e gollude kon. si tawi hara ko fi e makko wonɗa e gollirde, e si tawi hara ko fi ya yiyane. kala gollal ngal golluɗen e hoore o aduna ɗo, yawmal qiyamati allah landoytoma lande ɗiɗi o fewtina e ngal gollal. si tawi a jaabike ɗen lande ɗon ɗiɗi ɗe timmiɗe moƴƴi, allah harayɗa mari joddi ka makko. si tawi ɗen lande ɗon a wawarɗe jabade, haray a mara joddi ka makko kanko allah subhanahu wa ta'ala. o landoytoma yawmal qiyamati landal aranalngal lima fa'alta, ko fi honɗum gollannoɗa ngal gollal ɗo. ko fi yo min allah mi welto, ka ko fi yo yimɓe ɓe welto. ko fi min allah yoɓe joddi, ka ko fi yo yimɓe ɓe yoɓe wacce. si tawi ko fi yoɓe wacce, allah inna yahuka ɓen ɓe falanoɗa yo wacce. si tawi ɓe mari joddi ɓe yoɓama, min kan amara joddi ka min ga allah. si tawi noon hara gollal ngal ga ko fi makko waɗirnoɗa ngal ɗon haray a feƴƴi ɗon. wa kayfa fa'alta, ko honno kadi gollirnoɗa. a gollirnoɗo nelaɗo tindinirno noon, haray joddi maggal kadi no woodi.
si tawi hinano ɓe tindinirno noon a gollitiri fina tawa ko ni men wowiri ko ni men manditori hara mara bindi andu a mara joddingal gollal ɗon ka Allah yawmal qiyama wata en gollir ko ni men mandori wata en gollir ko nin ɗo men fini men tawi gollitiren ko yaadi e deftere Allah e sunna nelaɗo makko on sallallahu alayhi wa sallam gollal ko ngal laba wo ko ngal laba ko ngal ɗuuɗi wo ko ngal ɗuuɗi ko ngal foti wo ko ngal foti ko ngal yooɗi wo ko ngal yooɗi si tawi nelaɗo yamirari ngal Allah yamirari ngal ngal mara joddi ka Allah yawmal qiyama gollal ko ngal welarima wo ko a falaka ngal wo ko ngal fanɗi wo ko ngal fanɗi si tawi Allah hino yamiri ngal nelaɗo sallallahu alaihi wasallam no yamiri ngal ko ngal ɗon mari joddi ka makko yawmal qiyama haray wattane moƴƴa golleji meɗen ko wonɗen golde kon Allah non no inni ka deftere makko balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'azira nde miɗo golla haray miɗo andi pellet ko si tawi ko fi makko e sai ko fi o yimɓe ɓen cooban si tawi ɓe coobima ɓe inni hiɗa wakkili haray haaɗi ɗon si tawi noon a golliri yimɓe ɓen coobuma ɓe coobama ko fi yo Allah yiyane wallahi haray a tawoye joddi maggal ka yawmal qiyama haray sa golliri ngal kadi fi Allah ko ya eto marangal kadi renangal ɗon aynangal ɗon ha tawoya yoɓay ɗon o yoɓama fi honnum Allah ko inni ko man jaa bil hasanati ko kala golluɗo ha gayni o danki kun o tambi kun ɗon ha wari tawi langa falahu ashru amsaliha haray mo mari sappo sifa konko o golli ɗon sa golli ha gayni a wajiti a wowliti haray foppo hande kadi boni yo Allah dandu en gollugol ha gayna bonna ko golluɗen kon yo Allah dandu en gollugol kadi hara wona fi makko woni ko gollirɗen yo Allah dandu en gollugol kadi hara ko yaada e sunna nelaɗo makko sallallahu alayhi wa sallam haray do golle ɗen foppo golle ɗen ko honto pesataɗe kaka pesirgal nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko honno andirta a pesirede sa ƴetti terewol ngal kala ka joɗɗinɗa sa joɗɗinari ngal ka hoore rayje ngal wawata yahugol joni noon ankari noon gollal ma ngal fiyo ngal yahu a joɗɗinay ngal ka nelaɗo joɗɗinno ɗon enen hande ga wonɗen ɗo e mara hay hunde ko sinceten e mara hay hunde ko fuɗɗota ɗen nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe accari gollal hay e gotal naɓay ngal aljanna sina ɓe tindini en e maggal ɓe accari gollal hay e gotal naɓay ngal yite jahannama sina ɓe rentini en e maggal haray noon ko yen wakkilo hande kadi gollen ko ɓe acci en e muɗum kon wakkilo ɗen ha tawa yemɓe hara en hersoyta yawmal qiyama haray inchallahu hande hiɗen darowa ɗo ko alluwal meɗen ɗo mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗu hara ko fi Allah yewtirɗen hara ko fi Allah daari ɗon ko fi Allah feƴƴinirɗon marana en fo meɗen kay bonata ton ñande surroɓe arti mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala toriɓe en du'awji hara ko fi nawnuɓe yo Allah dikkimɓe toriɓe du'aji hara ko fi kaydiji yo Allah hokkorɓe ko wondi nafa e barki toriɓe du'a hara ko fi jawdi yo Allah hokkorɓe ko laaɓi ko ɗuuɗi ko dagi ko waɗa barki toriɓe Allah hara ko fi peewal yo Allah fewnuɓe fewnanaɓe fewna en fo meɗen o ƴettita en hoore peewal ɓili ɓen ka meɗen yo Allah ɓiltan en ɓe joyi bonnanaɓe ɓen yo Allah lontinan ɓe wara ɓen yo Allah on yaafo ɓe luttuɓe hoore gurna yo Allah ɓeydu waɗugol hijabu e maɓɓe yo Allah moƴƴinan en ɗum moƴƴinana en ka meɗen yo Allah moƴƴinan en ɓeydi lagine ndi wondude e kala leyɗe julɓe ɓen mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah wurno en ha kaɗan gurna moƴƴani en yo Allah ƴettito en ñande tawata ko o laakara woni ko moƴƴani en yo Allah dandu en shirkalngol Allah hara hiɗen andi yo Allah dandu en shirkalngol Allah kadi hara en anda yo Allah waɗu golleji meɗen ni keneji e gundoji fof hara ko fi makko ya rabbal alamin en toriki o wiyeteɗo Allah mo mara ɗiɗaɓo yo yaafo en bakkatuji meɗen ɗi fopp majji ɗi janɗi ɗi suuɗi ɗi fanɗi ɗi anduɗen fimen en anda fimum mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala kala feƴƴiniroyɗo nde yewtere ɗo hara ko fi Allah o feƴƴiniri nde yo Allah lumbinoymo sirata ya rabbal alamin lewru suumaye ndu wonɗen e muɗum nden ko Allah woni okkowo moƴƴere ko woni e muɗum yo Allah on okku en o danda en kamba ko woni e mayru kon nde suumaye no yaha yo Allah taw hara en fopp meɗen en rinɗinama e natugol yiite jahannam musidɓe meɗen no wontiri télé sengo Maroc e Algérie e Libye hara hiɓe ɓitti ton hiɓe soñji ton mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah hoynanɓe itta ɓe nder on soñja ko ɓe woni ton musidɓe meɗen no wontiri e sengo Europe e Amérique hara ɓe mapori kaydiji hara ɗum fi ɗum no soñji ɓe ko Allah woni jonnowo kaydiji yo Allah hokkorɓe kaydiji wonduɗi nafa e barke musidɓe meɗen bandiraɓe meɗen neniraɓe meɗen haray no wondi e ɗe nawnaje
bonugol hakkille en toriki Allah yo Allah jonnituɓe hoore maɓɓe ittana ɓe o soñdia ko woni e ɓalli maɓɓe ya rabbal alamin. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هراي إن جانغو سيتاي جون جانغو جابي هراكو دووني كو هيلنا.